Ha. Başka kes beni ne? Hava arabaya bir şey mi abi bizim abi da. Abi ya sonra çok doluydu ha. Ha? Gel motor gidiyor. جيش كل بعض منه. هذي بخاني ما في بقى بدونا. لا تعالون. Baran hat fazla biz tabaya sürmüş ki ya sürmüş nedir? Hatta ben meyzan hakikaten alamadım. Und fazla mağduriyete ben gidermiş kız işte ben ne ben o perişan bul. Onu zaten ne çıkın ben hem bir tane grup katı. Yan taraftaki abi. Sana için doğru yol yan taraf. Daha sonra doğru. Aziz abi. Görüyoruz yani 15 dakikalık bir yağmur geldi, sonra su felaketi oldu. Gördüğünüz gibi makineleri de çekebilirsin. Hepsi su altında kaldı bizim dükkan. Yani bir saattir temizliyoruz, böyle yani yapamayız bir şeyler yani. Okuldan şartları indirdik makineler yanmasın diye. Bu sırası hepsi lastik dolu yapacağımızı bilmiyoruz. Hepsi su altındayız. Ve zorla o şeyleri açtık. Yani suyun bitirmesini bekledik. Çok yapıyorduk sıcağı, burada 3 tane kanalı ellerimizle açtık. 3 üstüne su girmiyor diye. Delikleri şu kadardı, size göstereyim bu. Bu kadar deliktir, içine su girmiyor. Çek abi çek. وهات بيني بجيراني ما مالي وانا تشابونا وقناتا بزرارا واجي بيو هاتي سوقاقات بيني وها حاليما وهم دكان دركبن ام cizma دركبن hiç olmasa o belediye atma hiç olmasa televizyonu ma degiş bana buraya va degiş kir bana hali mahalleti bini am jirani ma tamam rabana am kati khani wada ego khali yüşülmün ego hatip çavi khod bini zimko yetkili ki hiç olmasa benim halamara sahip derken. Tına abi altı çiçek tına. Boriyip çüçkün boriyip. Ay zamanı berena. Boriyip bu insaniye fakrina. Ay zamanı rahmeti salih gök dua tarihi ve na kede çekerina beri hindi. Ha boriye zirabın abdu bana çek. Barana ka goşi da dikte 5 dakika ab halalım salabet kebe biraydım. Vurma ne kadar hadi. Ya Allah. Amma geçmiş baba. Sağ ol Rabbi kudüs tarafı. Peşime.
أفضل كركينا خوش حاليا مميزين دوما مبنيين هوا كركي من أزرلي ولا عردية كركي أزرلي عردية تبني بيجي حالها تسليم مبهوقة هان بقدرة على بابيجن يعني أمشي بيت كنك بلدية خو ودستك كي بدنا ما أريكي كي بدنا ما درباس ببرايم ولا هندوها ميزينة ويا بخير إن شاء الله خدي بكي أمشي بيت كن بون أريكي كي مركن سر بري رمضان يعني هم تبني شعبي خوشي بينن أمي كان شكني هم ماكينة خوشي ما بتقصد إنه ماكينة مش زرار هايدا المطبخ هذا يعني تشي حتى عزاقين هندرو دشو توالي أذان دشو بجا ودي سوون خيرها تنسى دايم شيء من ماكينة من داني وباني ماكينة مش شبيها خدي طوانا اللي وتن وجهي بيزن خدي خاني از بي اي كاري ما طوانا كان كيتشكن وجقل الزنا باني وبجي دركت أنا كم بدك على دي سنة ما نقول حتى بروح شيء شوش أنا شوف نفسي عم نضرب ده بنزك مع بعض تسمع ده كيف فيش ده تغصان ويا عودي سلمى أتحدث هذا وكل كده تعبين حتى كنت حاول تشجيع وتعرف بنضرب أشياء مشكلة صالون الشلبون بانيو أمرأة بانيو أمرأة عندك معروف ده سر بنضرب قدام زور كش ما بانيو ده بانيو تجيبه